Ok. Et d'ailleurs, tu as besoin de comprendre comment tu as. Nayebi sinjo anga bebi sindi na biso balala ye na fali. Donc fali ya cousin na biso asala inceste. Ah, regarde fali moi na bina fali. Mana na biso na mbete eli solo. Iye lokola. Soki ça la na cause de la famille na. Soki na bandaki koloba. Na mwana wana soki sindi na yeba te soko moni sindi. So na bana loba na ina ngata nga community. Kofi lo mide kuti na bi kofi lo mide. E mo yende no bana. Asa ngana yebi pour ngata. Ngana yebi o mo tela be ngare bo rebo chulo. Mobimba. Mobimba. Ngata nga bakoma batu mibimba. Soki na na posa na tonga ye na ngata na tinde anjora voice te ngana mona mayele. Voice etikalaka. Nangana bengi na appel bonjour ete bane ko benga na sengeli wa parler pa wata a ko katempia keleki ko fi opese mbongote le koso ado kuna le masolo na bini bandela to banda ki solo ko na okele pa wata na sengela ke ba pardon pa wata alimbise wata bi tena na problème na taza ko na spiritas ya finga ba spiritas comme na ese wata ngabinga mo ko pena lobana o bi de chono lobana nga lobana spiritas te ok ba fan on se comprend les kamnenge ça si ko il fallait pesa na kena pa wata il fallait pesa contre ni le wata a répondre ki njora lobaka bloka nga yimoto sola indi to no so ma voice is na okisa ke ba voice o sanga ba voice na okisa ke ngo kende to yoka ngopa to yoka pe ba voice awa njora wa ma yele te si ko tanga si ba voice wana a na Facebook ba lingo mingi ba memo États-Unis ok poto na sima ngati ba tiko ok te na quartier à toi voyager et tout le monde a un nga pesa mama na punition to na ko ke nango njora le be okangisa njora ko le bi ke ba njora kansanga te njora so kansanga na kota ndako na kota ndako na kanga bato to na ye na to ba drogue na tinga ti drogue na ndako na ye so kansanga na tinga ti drogue na ndako ba na te ka drogue ti lelo a kansanga ta ba bilobela njora yo kansanga yo te ka sniff o kansanga yo so kangisinga o mona ne musuko ba na ndako na sikolo ba ndoki ateka sniff ateka drogue ko ti lelo si lelo ateka drogue afana mbo drogue si lelo ba te ko kanga ba zela na prochaine émission na image de bakanga kai na makamba bombe par lem toto na on relax sango pona zaki na téléphone efasa ka on pose tata ma c'est parce qu'on ensemble iso oteka drogue si lelo yemo ni mashoko donc qui Take care of you, my brother.